ሰላም ያራችሁ ቤተሰቦች እንደናችሁልኝ ዛሬም እንግዲህ ባበረ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ በዮናስ ማይናስ ለቢኒያም ግርማ የዘፈነው ሙዚቃ ማለት ነው እስካሁን ማውጣቱን አላወኩም ነበር እስካሁን አልሰራውበትም አጋጣሚ ሳይሆን ነው እና እሱን አብረን ፈታ ዘና እያልን እናያለን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ሪአክት እንዳደረግላችሁ ፈልጉትን ሙዚቃ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ዝበናዮ አይበናንዶ ዝበናዮ ወይ አወትና ስሪናዮ አይበናንዶ ወይ ብቻውን አይደለም ለካ ቢኒያም ግርማ ወዲ ሻውል ዝበልካያ ተቀደም ዝበልካያ ወይ አወትና ስሪናዮ አይበናንዶ ዝበናያ አይበናንዶ ዝበናያ ሎማ አወትና ስሪና እዛው ቦታው ላይ ነው የቀረጹት ታውቃላችሁ ስላችሁ አይ ዶንት ኖ ወይ ሲያሸንፍ ወይ ሲገባ ግን እዛው ቦታው ላይ ህዝቡ ባለበት ቦታ ነው የቀረጹት ማለት ነው ناتلتنا بالقصنا لو متما بدانغانا ليحن حقو تغنيتنا توخلعا إريترانا سحر متت قوي أسي عيبلنانو عيبلناندي عيبلنانو عيبلناندي نتحيال علرلو نتجقنا دبرلو نتوعرو زلالالا نتحيال صحفالا سحر متت وتت سختت عيبلناندو عيبلناندي عيبلناندو عيبلناندي طعم سمع طعم زينا حبوب حاوي بزي كنينا دا حبوسا أفريقانا تنفي حب علاجنا ودي شاول كذا السرّوبة ما أصلي كومنت لا يزعفني يسوع موسيقى شو جايز توكوس 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 سددددي 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 إركساتك كنت عرزا كنت عرزا عالم سعسعة كنت عرزا كنت عرزا كنت عرزا أفزل الحياة كنت عرزا عيبلناندو عيبلناندي عيبلناندو عيبلناندي جنبي رموتهم قداموت آخري رموت تعاقبي رايز دماء زقدني بلعوهم بينو حدي سحر متت قوي أسي عيبلناندو عيبلناندي عيبلناندو عيبلناندي نتالجات اللي توا فقتل يا وني نوا عدش ندبي أبزع عليه نتعبو تسلي الكلم كلم كلم علونا بحجميتي في الموسيو ببحني نتعبو تمن قدي سحر متت هوي أي عيبلناندو عيبلناندي عيبلناندو من مالنو guys عيبلناندو عيبلناندو عيبلناندي ይሄ አቀባበል ላይ አይመስለኝም አይደል ወይ ሲያሸንፍ ሶስተኛውን ሃትሪክ ሲሰራ ነው አይደል ጋይስ ይሄ ቦታ የተቀረጸው አይ ቲንክ እነዛ መሰለኝ ወይ የውድድሩ ቦታ ነው ወይ እንደዛ አይነት ነገር መሰለኝ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው በስማ ማኪና ሆርሶ ቡኹሶ አብዲቴንስ አትሌቲክስ አምሕምባስ ንድም አፍራስ ወቮሊቦል በባስኬትቦል ውስጢ ፊና ውስጢ ፊና በስነጥበብ በሙዚቃ ክበርትዮም ካብ አፍሪካ طعم سمع طعم زينا حبوب حاوي بزي كنينا دا حبوسا أفريقانا تنفي حب علاجنا توكوس 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 هبات منكو أسراسلو هبات منكو أسراسلو انكات منكو ننفرافرا انكات منكو ننفرافرا لمي 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 نمانسيني أبطل معيني لمين لميني لمين لميني بمارسيني أبطل معيني كنت عرزا عالم
ያዘው አይ ወዲ ሻውል ሙዚቃ ካለው ጋይስ መስማት ፈልጋለሁ። የምር መስማት ሻውል ሰፈር ስም አይደለ? በጣም ምንድን ነው እብድ ያለ ሰፈር ስም ነው ማለት ልክ እንደ ጨርቆስ አይነት ነገር ብቻ በጣም ፌመስ ነው ልላችሁ ነው። እና ወደ ሙዚቃ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ወዲ ሻውል ይሄን ፎቶ በጣም የምወድለት በመድኃኒዓለም ያ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮችን ይሄን ይመስል ነበር። አው ፈታ ዘና እንዳላችሁበት ከኔ እኩል ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አይ ቲንክ ቀጣይ ቪዲዮ ያው ኢትዮጵያ ነው የምንገናኘው እና ደግሞ አይ ሚስ ማይ ስቱዲዮ ላይ ደቅ ብለን በሚገርም ቪዲዮ ጥራት በሚገርም በቃ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ኳሊቲውን በጠበቀ መልኩ ነው ይዤላችሁ መጣው ላለመጥፋትና እንትን ላለማለት ነው ዝም ብዬ ቪዲዮ እየሰራው ያለሁት ማለት ነው። አይ ሆፕ የቪዲዮ የድምጽ ጥራትም ምናምን ጥሩ አይደለም ይገባኛል። ቀጣይ ቪዲዮ በአሪፍ ስቱዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ባይ